Фае кінатэатра ператварылася ў элегантную залу, напоўненую прыгожай музыкай, грацыяй танцаў і самымі шчырымі эмоцыямі. Праграма не абмежавалася толькі выступленнямі. Арганізатары змаглі наладзіць онлайн-сувязь з Мінскам і іншымі рэгіёнамі Беларусі. Гэтае рашэнне дазволіла аб'яднаць у адным парыве людзей з самых розных куткоў краіны. Ведь мы должны поддерживать традиционные ценности. И вот эта доброта, благотворительность, милосердие. Это все у нас присутствует, у нас и у наших предков всегда. И вот мы привлекаем молодежь, и я уверена, что однажды, поучаствовав в благотворительном бале, они обязательно донесут вот эту информацию, вот эту энергетику, которая здесь присутствует, о той благотворительной цели, ради которой мы собрались. Ну и, конечно же, наша задача, еще одна из задач, это отвлечь нашу молодежь от своих гаджетов. Галоўнай мэтай балю было не проста падарыць усім прысутным яркае свята. За прыгожымі ўборамі і музыкай хавалася куды важнейшая місія. Дапамога тым, хто асабліва мае патрэбу ў падтрымцы і ўвазе. У рамках акцыі «Васількі дабра» актывісткі БСЖ вырабілі унікальныя брошкі, якія сталі лотамі вечара. Усе сродкі, сабраныя падчас мерапрыемства, былі накіраваны на падтрымку маладых людзей з інваліднасцю. Нам все очень понравилось, бал был масштабным, очень много ярких и запоминающихся эмоций. Это большой почет здесь участвовать и оказаться в такой хорошей компании. Баль прайшоў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, аб'яднаўшы тысячы маладых людзей пад эгідай дабра і стварэння. Моладзь сабралася, каб пагутарыць, патанцаваць і завесці новыя знаёмствы.